birasa. Biteye ubwoba. Abahatuye ni inyamaswa muntu, nta kizima kihatambira. Ese ni hehe? Haherereye he? Ni bwoko ki buhaba? Ese ni abantu? Gazi Classic Media. Mugiye kubana ni Sage wenda nk'ibisanzwe. Mu nyanja ya Bengal mu birwa bya Andaman na Nicobar byo mu Buhinde hari ikirwa gito kizwi nka North Sentinel Island. Nubwo isi yateye imbere mu ikoranabuhanga no mu itumanaho, iki kirwa gikomeje kuba kimwe mu hantu hitaruye kandi hatazwi cyane ku isi. Gituwe n'abaturage b'abasentinelese, abantu babayeho mu bwigunge imyaka ibihumbi byinshi kandi banze guhura n'isi ya none. North Sentinel Island iherereye mu nyanja ya Bengal mu rwego rw'ibirwa bya Andaman na Nicobar by'Ubuhinde. Iki kirwa gifite amashamba menshi, nta mihanda, nta byambu, nta mashanyarazi ndetse nta bikorwa remezo bya kijyambere bihari. Ni umwe mu miryango y'abenegihugu ba mbere batuye muri ibyo birwa. Umubare wabo ntuzwi neza, ariko abashakashatsi bavuga ko ushobora kuba uri hagati ya 50 n'150 cyangwa se ukarengaho gato. Ururimi rwabo ntirwigeze rwigwa cyangwa ngo rusobanuke neza. Abahanga bamwe batekereza ko abakurambere babo bamaze imyaka ibihumbi byinshi batuye muri ako gace, bikaba byaratumye umuco wabo uguma utarahinduka cyane. Abasentinelese bazwi cyane kubera kurwanya umuntu wese ugerageje kwegera ikirwa cyabo. Iyo babonye ubwato cyangwa kajugujugu byegereye ikirwa, n'amacumu babirasa. Abahanga bavuga ko impamvu nyamukuru ari kurinda umuco wabo no kwirinda indwara bashobora kwanduzwa n'abaturutse hanze. Kubera ko bamaze igihe kinini mu bwigunge, ubudahangarwa bwabo ku ndwara zisanzwe bushobora kuba buke cyane. Mu mwaka w'1867 ubwato bwitwa Nineveh bwakoze impanuka hafi y'icyo kirwa. Abari baburimo bagize ku nkombe ariko bahura n'ibitero by'abasentinelese mbere yo gutabarwa. Mu myaka yakurikiyeho Abongereza n'abashakashatsi bagerageje inshuro nyinshi kwegera ikirwa, ariko kenshi bakirukanwa. Mu 1991 habaye ikiganiro cy'amahoro cyasigaye n'icyagenze neza, aho abaturage bamwe bemeye kwakira impano nka coconuts n'ibitoki. Nyuma yaho guhuza impande zombi byahise bihagarikwa kugira ngo barindwe. Nyuma ya tsunami ikomeye yo mu 2004 yahitanye abantu benshi muri Aziya, leta y'Ubuhinde yohereje kajugujugu kureba niba abasentinelese bakiriho. Icyabatangaje nuko basanze bakiri bazima kandi bahise barasa imyambi kuri kajugujugu berekana ko bagikomeza kurinda ubutaka bwabo. Muri 2018 umumisiyoneri w'umunyamerika witwaga John Allen Shaw yinjiye mu buryo bunyuranye n'amategeko kuri icyo kirwa. Muri 2018 umumisiyoneri w'umunyamerika witwaga John Allen Shaw yinjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuri icyo kirwa agamije kubwiriza abaturage baho. Nyuma yo kugera ku nkombe yarashwe n'abasentinelese. Uwo mubiri ntiwigeze ugarurwa kubera impungenge zo guteza amakimbirane cyangwa kwanduza abaturage baho. Leta y'Ubuhinde yashyizeho akarere kabujijwe kwegera icyo kirwa kugira ngo irinde abaturage bahatuye ndetse n'abashoramari ndetse n'abashobora kugisura utaragerwaho n'iterambere rya kijyambere. Nubwo abantu benshi bifuza kumenya byinshi ku buzima bwa sentinelese, isi yahisemo kubaha uburenganzira bwo gukomeza kubaho uko bishakiye. Iki kirwa gikomeje kuba rimwe mu mayobera akomeye ku isi, kikibutsa abantu ko hari aho iterambere ritari ryagera kandi ko mico imwe n'imwe ikwiye kurindwa. Mu isi ikomeje kwaguka no kwegera abaturage ba North Sentinel Island, bo bahise kuguma bonyine. Ese nibo basigaye barinze umucyo wa kera?
cyangwa nitwe twibagiwe agaciro kubaho mu buryo bwacu? Icyo gisubizo gishobora kuba kiri muri ayo mashamba y'icyo kitazwi. Ndavuga ikirwa cya St. Lazare. Nongeye kubasha mwe mukomeje gukurikira Steve Media.